Play pi baro sasisen gi pedang subhai pi syakani ke program ke kenta ki samla ke pelawara da ke Don Bosco Media Network. Kini ke program ke one live nang ni na studio jong ka Don Bosco Media Network. Pila ban buri ki jing ai mesim jo pi ki jing keshan pat kum juru pila ban bu ki jing kli jo pi ha kani ka dan san jong i matas ngi. Kumjuru pila ban pet ya kene ke program na ka lilangki kabel u number aspa nyobu kendai. Tementar singi ha kene ke densan ni donnya iba James Eventus Dakar iba de I founder I nongshem jong ka Nela Halum training com production unit te me I insa batai isa pensyai halwa kene ka Nela Halum ke ka jing mentoy ka ba niyo na kene ka jing pinmi ju I na kene ka Nela Halum bat kumjuru ke ki training ka ba iju ai ya ki babon ngot ki samla umtang ki samla kumjuru ki rangba bat kumjuru na ki baro ki tan nongshong shnong ki bawan ha kene ka training ka jong I Tingin pedang subhasya ya iba James Eventus Dakar iba la pelapa kenang-kenang pan wan simbetah kene ka resa te shwa bangin ya chakmat ba jinga keren ke jinga pelu jungmut jongi betasni I hindiat I video link kat chapang ka jinga linti jopi ha be de ba kene ka jing seng jopi ya kene ka kam Nela Halum la pendap ya certificate course jong I Halum Training Institute Mendipathar North Garo Hills District Meghalaya Kawaipat ka training textile designing and product diversification na ka National Institute of Fashion Technology Shillong Arhajar Khatsan Bakawaipat ka training jong ka silk weaving na Bangalore Bakumjuru ila jutrekam ba ila julongru kumu master trainer jongka weaving of flying igloo naka Directorate of Handloom and Handicraft Nasikim Gangtok Hausnam Arhajar Kapra ila yoru ya ka award kabala tip kum ka best weaving teacher award jong usnam Arhajar Khalai hadu Arhajar Khasaw Naka District Handloom Officer Nongbhoi Ribhoi District Meghalaya Kawaipat ka award kabala tip kum ka Best Entrepreneur jong upnai ka lalingkot Arhajar Khatkhandai Pat kawaipat ka award kabala tip kum ka Prime Entrepreneur Award jong usnam Arhajar Apuwe Kita ditang ki jing pin I lingkot jengi ya ka benta ka jing ya linti jing Iba James sande ki ba khambun ki jing pelu jing mut ki jing ai linti jing I ne ki nuksa ka ba pin I ha ka ne ka jing tri kam jing I ngin saya keren kam syai ha ka ne keren san ti beli si bom yang Ba James sa si sen ba fila pala pa ka thang ka ne ka program te shwa bangin ya chakmat ba kita ki jing mentoy jong ka ne ka jing ai training jong pi lani ki jat ski ma pila do menta de long pin batai sha hindiat ya ka jing ya lenti jong pi no do prisdang hadu ka ba menta ka ka ba pelong yi pi ba pin smu tanat cha ka ni ka kam ba pelong kum ta Handloom trainer ba kum ju do pin mi ya ka ni ka training jong pi ka ba tip kum ka Nela Halum Wan kong semua ngalai burom saya ublei mau bola ra yang adu ka ni ka kinti ma adu ka ni ba burom mo ngayo mta te ai kublai channel jong video kong mo pila khot ngam ji oso jutip kerja kata mo am jutip tem tasi pana wan ni long yo sok anang mul kadai tengah training center jong ini Don Bosco yus ta ba tim bakadon kan ini te kublai siun kong te ding sha mangai kong nang ba ndai ngam dei nga bang ba wan rieng stem batanjan mo kumi jong ali di ba sudie jur di pa jong ali mistri mo ting idon du pungut para te ngali sekolah tu, dia baru mengali sekolah kelas 10, dia baru mulai metrik ngafil no, kayaknya ngafil metrik, dia baru ngafil metrik tu, kem terada exam syo, kata kendiat batai mau kendiat cuma kebangan poin cakap, kumno poin cakap tengah, dia kem terada next year kem terada cuma berlek metrik sesian, timi juga ipen buar yang ayam bah, dah kumno noh pendap ikan metrik teh, wah, dia tu pun orang tahun pendap tengah sekolah morning school, pun mau kerja morning school, dia tu kepuar tengah sedang leban tengah sekolah artan tu sedang banyak taksi
mau ngaju kamai taksi tu kisnam te adin bakal sistem alik school atau morning school apa mau Kristian te mensing aju nya taksi te ngasa apa umpling yang mai te nanti baru kau kini nong umpling tadi itu yang abang sunyak taksi macam ngaju kamai ngaju yang standar sistem tu kamai taksi te adin kata ngalit school te pas metrik pan ngalit tu exam ni metrik te ngampai perkat dengan pas kan te orang bah bukat pahbor mengalit regular ngampas mentang le private kemnungan pas sependap teng penhuni mai tema por mi result pan tengah pas ki funi yang ki fila pas tas dokumen ki mengalak pas tam trik te hadin ong to mai la pendap telak biang tai ong em lit biang habal pas pendap teng lit nak kelas 11 lit sains apa gudul te perkat tai ong lit sains te kesukup kamdan te kan nyak taksi atan lit kelas 11 te kelas 11 ong pas tadin kelas 12 penglas sutenat banyak taksi tinggal sutenat banyak taksi kan sutenat suruh pulih kuat berdaya. Telah day puar pada bulan lek exam final drop nak akan terasa. Ngalak sunyak taksi bikin ketukun Islam. Ti menjong apa ide ide apa Department of Agriculture tu. Ti nang tak kalau kau bikin ke report newspaper kita bah kadang kena training jong handlum kan apa mendi pasar apa HCI handlum training institute mendi pasar. Ti ngatap form tinggal interview tengah pas ke training tinggal jinglet jong akat ke training ti po handlum kemut apa mendi pasar ti kajing mut jong ale ti tang mangiok kam sarkar umde yo ngan seng jong ajong ti apor pangalit citur ngamju ngalai orung ngalai training tu kibrai beningkong tingi sen kam ju don't interest kan nama sedang magkamay bisa let setiap pulih biang teh di kanos dem house nem ajar sipo kumtai ngali pulih biang setiap ti ka gap kalau ada ajar san sipo yang kalau ada gap tem sutanat juga kata ti la susyong sule kai melen kum tu ti teng kino kai kim sutan sulong ngalak sulong bodai manga meroi belong bak la kamhe no tu ne kum nu ne kum tai kai ti la suka mai taksi semua sutanat chu ti dia ngalak kai entah we sing tung we no kai semua ba ka jan jo fi ba pitan ka bas ba ti apor mangapet ang kabiang ti nang tu yang sedang ben konsentrate kum nu ben tanjan kum nu ben yang sedang ben le ba kan ti ka kus ba arsenam Adian beradab nang tu pat. Kata kadika banikong do ka kus ka bapi yuna Hagaru Hills. Hai. Kadika depo Department of Textile ya. Hai. Dia bangal tu apor kelam study tu sport si ini tu. Tinggi igin kini jadi sistem darah jungi. Bang sangka international dress jungi. Tinggi tibul kum anak cedekara bangi pat ngi kasing international dress. Tahu ini bangi. Bagabu ang bensin. Te ong kuisi dengan sastani. Te ngilik study tu untuk sedang lek baik. Te nang tirang one first division ini pok ka. SDI nanti kan. Jok pas ni senang baru. Jadi entah ngalawan pasien. Terang pasien Department of Textile ka tung kontrak bisnisnya aku mu noi kai tanjan. Mau ngelong ki papas kan nanti berapor ki judan ki skim. Ki ai kontrak bisnis ini kena papas te. Tiket bempat yo permanen ke. Kalau yo permanen kisah te permanen ski. Taman suyo no ketuka exposure mo ka jing shlo jopi iya ka skill ya ka sap pidan tingi yo ko belong ko master trainer yo belong ko viving teacher tu keleng ngala ko ngalali kai ko na po department ngalali kai spo tengam spo bersih spo soalan siap ngar keleng kai bangal trip ka department te ka por bang trip ta department tu don ki gap bangidan te hai tu ki gapan ngalit training biang kai namang ngam suhun tang ni training tang koi training tang asnam atara masalit biang ipo ni fulik itu product diversification namar hayi ngas marsun point tu ngas sedang saut kilum tu ki ID ai na po department saut kilum por ngas sedang lingkong do saut kilum ibu hayi terakhir ngatai ngatai atat citir kan ibu atat ki kena te kum tai saut kilum ni running atat ban ngatai atat namang ni kam kontrak bisnes ngi kadi teng pra panai teng rum nai teng asnam teng laisnam tikitu giapan ngalit pulih no kan ngalit pulih pentebin apa la jong ngali apa def ngan song sultan ka jan kum ni teng kam ya tengah request satu kupor lang don kai mai dan sa solian tu tengah request yung so kwa am tam tang la de pendep kan ini akwa ini training ti mai ru yang fimut siang hang mut siam ta ti pa nga kan po ne fun tu mang training tali training po ne fun tu product diversification jadi ngetar empat suhun yang ngapan yang iong aku apa pun pulih kum nu bantah di sendara te me harus senam ajar khatsan te mai ba yang okey to te po department jung po MI ki pa yang sepo Bangalore kan lai banai ngali polis te ken kum nu bantah di sendara do sai rusom nomor sini por ngim paju kang ni ngim paju ku sai rusom
long kidon kisai dong dong tan pat kim pat dong tan Adu bentar ulong adu kapat. bentar ha Tang semcing ya. tengah li pulih yang pat sapo ka kumdon wi rong ru apo jong balas nanti apo kueng kumdon le wi rong natural dying kuntu kan ti kata jong pulih jong abat ngajing ya nanti jong Tika pat ka ba hadu mentapa ka pinseng pak saya ka kam jolo jong ka pelatip kum kini ka ndela handlu training. Kedilang ka training center kam production unit mo. Tah kanu ka durpat. Kedi apa bangalit training alai of training kan di flying ilum kelab na itu no training flying ilum ka flying ilum kedi ka wan baka GIZ German Corporation ka baka wan ningkong do apa nang po apa Department of Textile hatu po na dang hikai dang don baka apa department tengah request si kong tari yang ibedi officer tu mo di DHO district Hanum officer kong madam subhasya sa ingaru le training te yo nga pila on bet na silong sini nomor kadi man kasibi ngim dan jasa sti ngim dan kota ngan be be mangala tengah li training hang tu kan pau no kai junga tu no kai di Andres Muller po Germany ti hapo ini arpos ngi tengah iba kan ni kalum ka biang ba ni kalum na matajong isni nomor ko mang ni apo capo apo silong so mo apo silong na po jentiar kum ta ngim don ko wi kedukan ru bande ka pat sana series jong lum ti wi ti ada basan ga ngam mare jogoti ngala beta jing ti kan ni kalum flying ilum ka de ba dakini ki kot ben daki kot ki what is available ka long hani apo yo hajala jong apo local market apo kedukan sinong bang yo la ban le da kita tinggal interest ba kita kan naman ngala mat pi kumono kai keleng ali sinong kodong kai jing jing kelas tu kabning ko ngap barbor ngap mare sikoti bapli mapi makikin mare ko mo sikoti ha maki sanne ka kin mare sikoti teng bapli kim tipe sunu dukan maniat ya apa mare kam tu na terang iya por bang yo training lu mai i baka biang plan na terang concentrate ba kan te hatu ko pori mau la wer na ngong ba kan no pio tu lob nang ni ngong la batai tai tu lob jing yo ngong yan no ban nga yong yang yan no ban nga ngan ai pi lai sya sau sya kan ni tu lob ba nang ni plus sisin military sabar siti juri jongki yang bopo Jerman yang ba ka insurance ru ki pilek na dong so habyang ki pilek maki na dong dong mga habyang don kam no sipiar gla penbiang na dong tengah bang i jing don kam e bang tengah bang i bang ni kalum ka biang bas ni te ngan le tu na kam no perkat ba artin lai sien ke te ngapa dong an perkat chua an le kam do te adien ke ngasabu pa ka we tong ba hak pon bang training kumpu apa nefru mo kita dita amaroi bayo kata training long ene group kan ke jong baru nong bagi lagi lang ta ti don pangi nang ngi training lang ene group don ki bom nang kan pareng don ki bom nang endi tetang kasih be kran tidak po istu de kan ki no hikai be ki wan ki no hikai benabar ki like English lan endi ti sing ki happen translate be ki mong kan ni gadi ka wi banga yo training ngamon ngadeban sing jong ngan hikai tin jong ngan num tere cuma hikai cuy long ko bisa sikim ru ki khot hikai ngang li hikai tu mo te hadin ko bisa manipur de pangangan beli ngan li hikai na cuy ngan hikai no ni ken kaktin la jong bakini ki jongi ki no tanja yang ni po dikasih jongi berkat kinum jenjari meli sebar kelong ro kum kala ya ki ru ki nyo kam yo sing kam la jong e lembak ni ka jing pen mi fit training te hadin ka tu ngan sa husnem arjar khatnyo la sedang pensidang la perkat bang kumno berkat te ngai em sedang training center la jong tengah saya kerteng kan Nela Hanum Training Center kom production unit te Nela apa mau kedai kerteng je email juga wah tengah ban pensana email don show mata ban pensana email ngabon bu kerteng Nela kat benang email kat benang buruh mai kan ini serta kan ini kan ini we Teka ipat ka papelong ya kan ka Nela Hanum Jofi kan ka Nela Hanum Training Center kan bakan phe ni kiwi pat ki ba ai kan ja training kiwi ka rukom trikam Jofi ha bai de ba kan ka Nela Hanum ki ja training rukom hikai ki ja yu pat kiwi ki training kan ong kom no ki biang mo tempat ngat ngai hikai kini ka da flying idum ka di teknik na Germany ka the first in India we are the first one in hapo India pen pendon kami ka flying idum tinggi air training kini tekan ni kalum ko ngipi ko mo ni ko kipasan asli kalum ka bekisna la ding tum don kam mare go tim don kam tension chu te ka ibang ay rap ki kena ki bon training te ka ba ukusai du gidang warna bar te ukusai ba ki don kam kusai ngaj borbor ngaju long sia fun bete tengal ibu kali ni ki wan sim ngala pun poi bengan na go ting thit be in bol Namar tiat ki don ki bawan na ba kiksai na bar kiksai be ki di na ba te larang thit kilo ko songram telarang atit direct na po company ngatit 10 kilo uway rong telarang atit uway rong 10 kilo maroi teng namla ban kam hendak kini kena jong abla pas belas sedang ban
sengkam macam maki ya sim lang kan man makan dia kan tu tinggi yo bonrong kan mer kai ye le amta te hadin pak kata bangla sedang yang ti kelas sang ya kata ning center ki kena kelawan kelas sang ke Hindi ka house nem arjar kasan kan ngala ong fi mena banga late training sport Bangalore kumno bantan wayo ka de ka Mulberry Silk Weaving te katu ka de bantan kumno jen semnara teng late training house nem arjar kasan Hindi namar bangam duna ka bisa belag am don bisa te ngam yo ban sang kam kay rang yo sedang bena ni arjar arpuai kay ngayo sedang katu ka jakat hanya semnara ka bau honorable CM mo one play katu ka still production unit jangi buat mentah gila ya cekmat mentah lah cisnam tambat mentah usnam gila yo ban play saya ke showroom rumah kebetulan apa saya nomor tentang ibu yang siapa mau siang kelak jengai pelat tentang tinggal yo play apa saya itu showroom kebanyakan kali kawan buat ikan ni ke showroom rumah ke yang tengah senam ngah dari kadon kumbang apa dari partners berkai MSDS kili panel yang license training ikan tengah jual training kaya long sponsor nopo MSDS ki sponsor yang ada mentaka furniture ke able kakin kim ki almari ko masan lang tika ti mentanga le saka production unit ka ba ki kena papas ni nangam tu kemud teng ki kena kim yo buar bantit machine wood ti kila ban wan utan ya tu production unit jong ha ti nang tu ka janji kila bandi kala ngai dengan peniak ngata kan ka yu kan market kan lar kim don yo lar ki don tengam don jingkang ki kat bagi mon ki borok katai ngada ai sai kena temen ngam jingkang ki ban kin dia cowe kan haduk bentapat ka long kumno kani ka yo jong phi habai dei be kini ki jing than jong phi ha ka ba menta long ka response ka jing yo asngo jong phi ka market ka long kumno ka yo ka biang nomor ba haduk mentai ka bagi than ka kini ki jangi bing than frailing ilum ki design ki long unique nang nu rum yo we telar ngila than fly still film te bor ko india ki than yo lu bor khot te da khani ban don balar te ban compete nama ki design ki long unique tentang mengibalahan benih itu desain kabangi apa kan ni ka Megalian Age Store po Delhi fitim na ko ya tu ang tour ngibu gijan bar usna arjar arpulai na po Althea Award 2023 kila ay award kum ka mo customer favorite handloom products mo ngayo to consumer products handloom itu ko tayo tingla yo to award tika ba kijan jonga kide ba kili kiji tika ba kijan jonga po Delhi kiya yo ba tingi yo kita award mo kiya ba jan Tidang mentar ci benai na mentai ki bu order biang aku masih sepat lagi sari bang itai tu. Tiki ban ong bang ini janji sem darar be. Ki janji sem darar ko bah ki de tradisional jungi. Kabangan ong dengi litit cayo na cahat na sinu mo. Tiki di nong dia yang tu trai kinum tu bah trai. Mo tilar ki kwa kasai su basnga na mereka ke ibu dia tu nong dia lah dia betu. Hab sim be hab compromise. Ki hab compromise. Tenangi pat nadu ka size fi kwa size ko nunung itai namang itai la dia ta fi kwa design ko nunung ipan sina da fi kwa karong no yuru ngilong kini kirong ka sa jip pingin pentain no tingi don ngata ka koi ka buk siar ka market kai menta boros kata ngam da long ta kila sedang tip ye gibri menta ski mo ta na tra ski ngal so tu ba ka market ka buno saka semental fladas tak shuru nu kham tam kini ki ba sa shin ki jantan kini ki sormo kila kham suk ba kin wan ni kini ki design hi tak ki ma jalo jong mo te habe dei ba kani ka training kani production unit ba pin mi kha kanu ko fitri kam long fitri lang ba traditional ne ba kini ki modern technology ne ha kanu ko fili ne fi incorporate kum no fi fitri kam kum no e be kini ba tan jin sem dara tang la le ba ka jakat ba nama hab le ki design ke hab le di jagat ben long man tan be kum tan cha boy ki tan madan kum tu ne la ngi tan ka flash to film room ngi la ngi dang jid dakti ka production ka suki ka we ke jang ke bampur bilan ngi le design dakti te ngi pendon kam ka jakat pate ke kloy ke te ka ban ko ngi kena jungan ti kim don padon menang tingi ai ter ngi ngi kindian ngi kena tok tok tu mentap ngi don spongut ki kena ki ba ya tanya jakat man ki sing ya tanja da fi iki kena batan jonga kena kasi sudah ke dan spongut ki batanya kini ki jensem ke tipin pe bo mikop ndai ba ki tan ki jan bat ki ba koridor sudah mo kum ka jensem khor mo dang mena kini dang tanya we nam tai we ko kaja jensem khor ba long bot sai pinyeng sai pingking de susom naduk sai design ki pelek de pure sudah ke ado customer long isu tunat yang first time ngayo kum kene mo ning da compare bang le cheyo ngom tang su ta ilas tu ong kane de ka bar original ke
te kumjuru shabe pinstang kanu kakam kumno phi pethu eki ksai kudu komlong jongki team members of fi kom trekam mo na ta na dong sodong kunu phi pethu ya kudu kom trekam jong kanika production unit jo phi na ka market da ka yo ka hat na ka kini ki raw materials mo alon kom ta ki banluan kunu phi pethu ele de pat ki raw materials tengah long ba la tibe na si barang tu telar na way company umbang la sim na way company kumtakin bukan pat mengalir bini company baik kibalong babaharin tu kumjuru ya kanika njai ka jingbi orang mo piju nakalian jo piju ke ka pa kam ibiang kabiang kanika balong natural ne kalong kabiang kan ka balong chemical ka jingbi orang nakalian jo pikin ke ka pa kalian jo ngang kono kidan ki customer ki ba kwa unique ki ong bengi kwa natural dyeing imta tidon bat ki customer ki ba ong pan ani ban side umlong ra kajan kala rem ban sai dum long kita ngi hap pele asid dai kan ban singi hap perkhalang mentangan perkhatang dam ta ji ya no mlong teng hap perkhalang bar khoi kum ta bang than jang kin so ba wa jim su than original mla ban long ta pi ko original kin pentai original ngal abu lupa po sur ma jong ru kan di original kan di bom balak khle lam ki kalba khle sai de nomor khanang bar tang mal wei ban than ban sem katu kan ni kin sem jen sem dara nei baro kin kin yo sem ta jen sem dara ka bangi thangi kina kasih ma dan tata baru kajian so mereka deban ras than dokar tinggi rungi than ngi kena kasih ngi than ta tinggi yo isem lang kan bar ko itu nah keti jungi kena kasih ya kum ta ngal ple lang be natra nong kibakwa unik ru ngapele be natural dyeing te kibakwa pat bang bakwa ban side ru ngapele be asid dye ngapele lang kita baru arli be ya te umal bari te rusom tinggi le kadi asid dye be mlawan le natural adu mentang pat persang ke namal ngati ready made be urong pala don lupa teka ni ka production ka mi mafiru ka cuma toy ka bawa kawan ra ya ka imlang salang ba kumjuru eki buru khamtam ka ni ka po ku dukam ku jamo teka cuma toy ba ka ni ka production jopi ka wan ra ha ka imlang salang ba kumjuru ya ka ri ba ka jan bentu bro ko we kan ni kan long ban ka setang da du ka training na market ki lum tu mai pe tekum kan ni mas dia semta ka sponsor ki na ngi ai training ante hang ti di training center jungi kalong baik ba ki kena ki wan ti ki hap sa ti kala don ka Jakarta bro hostel ko umla ban le chi yang kan hadu dap training te training kamun menta kindawan tu ki shong ben do pravji step ro daki ngai ka po ri kindai beje ndai ki tu ki ba interest ben do pravji ki la le ta than te teng teng i ong pen kun no san beje ndai tu kena ki sa tu kin le je ti ki ba interest ki shong tha em to ma kat nang than kat nang sultanan kadang wan shu ki jingbut ki na tra bon ong ban start bon ong ban samtiam tan jan nama konsentin ada lang konsentin ka jobi yang adu mensiam lat kut ksai kala ngila apen seng ada nama kum ka parlum ngan ong fi ka parlum kadi ka bala don supasan tetas kut ksai dan sen kam kala sange ka mesin dakala te mangi pat lagi dak mensiam no jong dat kut ksai la hap sutu lat kut ksai hab yang nama lem ta tingi hap la yang kan solong defek ya te nang ta nadu sin mangi tanjang kam nadu ka mensiam jobi la pendon kam itu ko tik ta ka jain ka ngilo te nadu ka training adin ba training bagam tu teng ngi sponsor ko lumna nono ngi ai ki machine ni kena tikis dang dengi ai tu machine ngi ju ong sina ka workshop ka wai ma te dik sina workshop kila contoh ki pa workshop nya teng da kim pa ru yang adap ngi pa ki tim jong adon ki tim mangi trailang pa ki ban pe kila adap ngi ai ka lum ki tikilas dang ngi pe ki ngi las dang tan ngom no bono hak dak marsun ai nem lai ma te ki bampuar kim tu si benar benar te sien be kelas dang tan kim tu pan kila fu ni pan ngi las dang tan tu ngi las dang let pe hadir pada nama daun ningkong hingga jengkular ke jong bet kajan yang sim tangka quality karena film time quality ngam teresim lah naman gila ikai na dalam pot training center bentang ki quality products katai kan nyai market ke te katai gila stang yok kam kina gila tan yang mo menta jakem kin wan tan ban ngabar khoi hang tempo mo kuseng bar khoi tu ra kham ngi anom la agam dun jakarta ta tem tan yang tu indian an yo spotly kamu apa lah kun dap ni jangan te dukan ngar kenyat kum tu Kini students if you kidon kimdi tang nang na jala jungi mo kidon na du na Manipu Sikkim du ki bawan keleng te hakanu kador ki long kidon pi promote le hakanu kador pi promote le de pi ne hakanu kador ki tip makiba dan kum kini training sakani tu kina na po Sikkim e teling ba ka NHHDC ki pa ki tips pangatuan te ki pa training ki kina tu hadin balawan training te ban kema Manipur ke dan Nancy Devita ka por Manipur kata kalau interest kumbalang interest ngai ni kilu te kala li chesnong la jong ka kwa ni kilu mai tingala pensina kilu la pa sti
hadian setiap tu long rawan biang tinang ni ngelet ikan cuma ni pun ngelet pen le ke pen biang ke arbon kan long ki kum ta kan tapi sih kim tiki suka baik untuk yang apa kum nong ikai ngasih ikai baik kan te hadu mentapat ki scheme ni ki project ke bapi yo pat naka sarkar pila judan bapi yo pidon menta kaban nang penne susu panang pesak susu ni ka kam jopi pidang pelong pen kong ke scheme long bang yo por mas dang kamus na marjar khat ar por ma tre arabi dipan kadang yo ikan lum ngapan kabang la seng la snawok set la jong tinga yo south liki flash through film lum tinggal sedang bertahan hadian ketua dang la sedang pat sekali kapo mau ke siang kata sedang south liki lum ke dia po hi yang la jong po pling hadian pengasara kum ke training center shop pen he pat po mau ke siang kan te la po se mau ke siang kum tu pang la sedang tan te no ki don ki skim ki peki ayo ksai don skim ki ai ksai ngam tu minta te la ngakan mau pang ayo skim pat na po ka prime ayo sanlak tingka nga apply ka tu ka zero interest loan sanlak tingka te nang ta pang aya yo hak por bon pliu honorable cm ro po mo siang kam nela num steel production ni hat por ajing rap si polang long yo i tu kam jang ap tu nang tu ong ngade ban create employment te tangkap tai mas untuk announce ai tangkat noi untuk gelap release kapita wood in apa nanti napa si office wood kan tengah mas yo wood kam tu gelap le no wood ila sna wood te tangkat no kan apa kan office ong ngadep sna ngadep le kan berkait ngai ai memang ngihap ai ka tu utilization si blog oh napa blog yo ngadep kan wan page ngadep ka kini berkait kai ga phone pi ai page kan ni berkait ngadep berkait tangkat no am pen islam la te tangkat no kam tu ngalak khot nei kena ong munu ko tanya semanga kilai wan nei kena si jengiru banyak tanjin semangat tu kan kita skim aja teman tang lah apply yang sebagai skim ke ba kadega san pulang karena pok prime tika tur ngam slam su try banyak kan nomor ngala ngapas gitu ka ngadep ai presentation ni bukan ngapas ngala making ke kereng tika tu ni katur kemun ba ngan sinai ke yang ngan penhe su umdai ba ngasio tu kan ka target jong apan bu yang ngan penbu ni ini kena nomor ba kadiman kabun nginum la pendep kadiman kan mentang dang la mentang izin sem Indra ngadon ni korten ngile ke ibu ni mde tang jinsam meta ki order ki beli sis patli sari na podele mon po ka milen istur tis patli ma putlingan tan ki jinsam nong ya thos ni ban ban bun ai na tan ki na na ta sula man kala jul mut ki nong yarap ki nong tre du ka hap kawai ka machine ngim dan tidak don machine ni ka mungkin sakot i ki kena sama mono ko ban ya tre lang mo temu ya ka ba menta pile da ki traditional ka ngale dak tak tum ka jakwa sin ma tan jinsam tan sari da ka jakar dumbai long tang si photo libat kam padap deh long adang hap invest biang kaya hap sina su deh nah penbu long target i kabon ai kami kena sama kasih jungi ke kibon kam don jama dong pat kum kina tan ta kidon hang ti junga mo song itu kan kidon dong tanjan dong bai bom nang start dai bang ti don junga kidon kam sangut sangat graduate ke kia tanjan lang ya tanjan lang te don ki badang elik kelas lang ki bait don ki bile dai ignu gitu kidon ki kena ki kelas ignu ti itu ngapelaj kan ki tanjan ngam tu study ki kelas ong ki kelas ta kan ti don balik komputer yang don komputer tang alik ngakwa alik komputer ong ki kan ki te jan miet step kita jan miet ki wan na komputer kelas kita yang tu tinggi ailan ki long la kum separa itu kinti ulang iwe kan po mang ti po mau siap namang ti ngai residential ki saben ki kena bateri ngam tu ki saben tu kabam tu ai free fooding nu jing kan ti mi ti tang masutan ben baru ka long free ka jimbam ka long free kom sa long free ben ti ki ba ko haban wan training ha ka to ka ba fidan ma phite ki long ki haban sim kum ka kenja registration chwane kum no ne phi pen yu ne ki haban ku du phi na ka dur kin haban yo ka ta training em ki wan kendu direct ingar ka long ndai pat long ba ka di sponsor no po ka training ba mentai sponsor no po ka MSSDS tikila bale direct po MSSDS office kan long king nginable registration ni king don kam ki ip ki pan card ki details ni happen dap bale hable online ber khoi ke tidak ada kim la bale na kila jong untuk ki haban singin pele la don pagi staff juga kan by trailer ki team ki ban pen registration ni ki menarap ki rumah tiki pat ki jet skills and techniques ke ba fuji kai bhai ki khna bai de ba kan ka kam than ka kam penya dik ni ki jan mo ki jing kai ki jing nang jing tip ba fiju ai bhai ki khna kalau matang tanjan ni mau dari sih nak kumno nampak lagi kai nampak ngila don mereka copying sena ke graf itu tinggal ai kumno bantek sai kumno fentain kumno penyu kejan
ngila sna graph tu ngilong pik kan dia tikila le Long di session dia bantan ke saya session na kumno na kalong. em naman ki kena jong apa bat tan bat nganti bat nganti kidi kena apa pasal student nang ti te hapot training ngila pelek lupa graph wong na adong sedong kan ti mentang am don kam su iki bangan ong le yang ta ngasong le kan design kelara kiklat kamu kiplit kopi pet okey kin le tai obyang kin te byang na kum ta kan long kidi kena apa pas pet nanti te nomor kadi kelum thamai kena pas na sopo na keleng ke petai kin menang dah kita kelum beran ni kena wan trin dak ku dak tu kelum jong ni kamu ki wan training te nomor umdan cewoi ke Then nakaliang jo fi pa nakaju suthu jo fi pa pisngo kumba kani ka rukom sna kani ka rukom than traditional mo ka miswa ka kalong ka badan kam ban tri lang ba ka ba keyboard machine ki pathamai mentana kumno ne ha kaliang jo fi pisngo kumno Ingin kumno kumba yang kita madan mo sim saboy ki tan madan floor room tu katu de tersna tra ke bernado pateng menchwa ndai man tan sem rapat melong rata si man tan ku sai rusom melong rata teka again teka mengi upgrade ke teknologi long kan pelong kena ke teknologi ngi upgrade ya upgrade ko tan sa be kum tu mat kam rum ta sungi kum kedang wan bena dakhal kiwan bena po asam no po solusi na Bangalore na China keleng kiwan nasti sebar telarang ngaru ong be terus kita ngi hap odob lang king kin ki wedu ngi hap le lang mundun pendu no kata kebangita mencoba wa isu kam tan segi jensam segi pi kamu ngin hap update baik kan ti ku menta ngi kasi ngi don kan nungut ang ni kan no ti kampun ki hari bana subar te baros katanga perkat ngi sim baik kijan kawan baik nang te sene menta balai pan ngi mla ban pak sangi bagi sari jongki maki me sagi dia jengi menta ngi pak kalang sangi kasari ke bangi tangi kin pak lang siti maki kini wasam lang kan ke bangi tan mangi kinyo lang mo menta di tang magi bagi long di ba ong baya hap dan dia di jings ngobang hap long competitors mo dia hap pet lang kita competitors nomor babun ni sebab kum Bangalore ngapai la kibun gale pordum baik berkata kila le pordum handum ka duna tinggi dang don lat bahan dia mengin le handum mengin pai jan akan mau po dang mentau senami mo na po ka meglan store na po daktikraf kira iki jan jong tu po barateng mo kat kam ka pangayo kubon na kini mo kibarasi kyong ka jan fi ka itana na marsupoi ya kini kam ka handum ka ya ba ke kam kibri bo fokus kan handum ka ya ba ki jan te tinggi don lat ba ki ta ban penkiwi ban penbun inong tanjan mengin des te kan market kayo ru coba kai kawa lam hapik kayo kalong kumno ha ti hindia long fin batai hindia kini ki award pio rumo kumta best weaving teacher usnam aja khalai bat aja khatsa ti ka kumno prisngo habai de bot ko award ka jingya linti pi habai de bot ko award prisam ayu ha khabat de benta ba ka jingyo jopi ketuka award saya ngamda no naman ma ngayo kam appointment letter bangan le ikai kumnong kai tanjan tinggal ikai tanjan ikan sepok sinong keleng tu te di district officer kong triang te bor ngaju ong iba dangi don kino kimo ki longkom nga lawan pule tengah kam tu ngile design kumno ngile kumno tengah ju ikai kin matai te bor ngi hab kinjok tin ki officer mo amadam ngan le kan ta ma ilong best part yung go ahead le kai office not go ahead long ilong free te mangi bangi ki trai ngile chinong ilong trai kita ngi batai hadian ki paradox mengila ada tanya la pen ki begini kum ta ngampoi perkara kata award don kum ta ki award kum tip don ki selection na ki select na kum no na try ka don selection ina marki ngiyabun kum no kai ngi kai keleng ta kai ka don ka selection ni try tengah kada first award bangayo katu ke te dadin kata ngasio katu ka prime entrepreneur award tengah sio to ka prime entrepreneur award ka te hosnam aja poi arja ka kandai yo ka aja award katu atli review aja ka kandai ba aja apoi te habai dei ka tu ka award ka jingman to ba pio holiday shiman ka long ka duksa ayu ka ba pio na ka tu ken ni award iyo ngayo te nang yo men siam sio mo hapus tang arjar bang yo san ningkong tu best weaving teacher nang yo men siam sio kumno bang nang sitrem sio te nang yo skini ka sarkar nang itu sio nga nang sitrem sio kunta itu mta kumta ken talarang ayo kam sarkar nang kam tre sura nalasang sedang kam lajong kini ibu kait mata kalau kita kum do bangin aiman siam su iki kana sama sing nomor ong bas sin bang tanjan baru long buring nomor ya lajong per sedang ning kum ru rong kum tai mo ada kuat kam sarkar ngali training
Hendai ban ong ka kam tanjan tu kadi kai koi ka ba la ban pen kiu ka jing im kai la jo long kai bangam don men syam tang la don kata koi ke umdai bang ayo skim hendai kadai ka pengi fokus ke production ka baki jan jong ide la dam ta ki pudi ki order jan dong yo adin arbanai ketika mut ba ngimla ban tan ka demand ka bun plan ketika mut ngidon chance ikin ba ikin ong tan do kemut la dam maki kip em kemut nadu menu ki la pet no dari maki tu ki em kemut ngidang ya bun ngidang ya bun kat nami isi ngidang bun ni la dam ngim ki wut kan tu sisin ki fokusan kan ning ki we an ngul nginang ki nang ki okay kaman ningkong fi paring sedang isang sangun tim datang apa mau kesang ki batan jan sem ki don sipungun ki batan flying i lum ki don sausan ngut tik sing batan yang la jom tu nginang ki manus nam nginang ki tim tala ngadang don kam ki jakar lum telang abu yang sa siputri ki jakar lum ki batan jan sem tim sa sipungun ki nong tanjang yang don kam yang ya pidang don kinu ki idea leni ki ko perkhat ma jo phi ba pinang wan ra ha kan ka production ne kunun yang menang wan ra ba hing pat piang hari beri bom cukup aja pulih, lalu ngau ngfi lalu bangas tang pulih tanjai, dep kau tang si olang alik pulih biang, matang tang kuat sak mungkin ika tang kabubin winding machine kamdon, tang lek itu carka kau boleh mata pangan TV ini yang bakalan tu, tang pendon kami ya gitu carka kam tu, hendak lawan ke mesin kabubin winding machine, kapatang suplok tu, betul balik kalau itu tentang kesempatan menahi, dan kabor mat, tang adon company steady production kita. Tinggal don kam segini calendering machine ru calendering machine ka don kam apa long finishing product akan mau por bang apa jan si po jermi kireje kenya nga naman ngitanya ka jan dunia ka ba ka kenyan ka ba sa perka jurong ka parfum bitar ti ban le finishing kum nong ihap yasan dadap tan te ngi su yang saungut kum to dakani istri ki tan tu le ai du karum tre sudah ting yele ladi kum ta istri kin te pa full kum to kam long finishing sukan product dada poisti pada ki yang kani kam long finishing boleh feed don kam ta berkan te nak list po yo hat kador kadam peran te ngam kot bor ki man ti ta andre mentang man suki kin selai ban ti ban pendiang ta mesin ki te kini mesin kam dawan ra suaban itu ngap lek puli so itu mesin kam nu pendon kam mentang larang asutiet pen wara ya te tang sni tu lakun te ngap lek puli itu mesin ada puli yang sawan ti itu mesin wara temu ya ka ba mentap hinang don kita ki jing puli ba pinang man hab lek puli ki hablet long ki training gitu hindi ko mentaus nam ne tip kan kapisal maksudnya ofisa atau masalah lagi tu kita pun ki training ke papi haben don mentap textile kalau lebih bomkut lah jemput bangi hap pulis baik mari batemai ki wana long dang mentang pendon kami kan Jakarta ki we tentang nung lami sebab temai mentang kom sebanglur ki lapan kam pasawajar huk Jakarta ti mentang ngi don kam pendon kam masih spa arpo kum sila pendon kam pasawajar long ilang dong dang sedang tamu im tarang aku ai gen ban ke ba shui kilek ngi na maral dong ni ber ka gen le te ya le disimat pat ki pa ki jing ki papi sham ha bai de begini ki halum industry mo ka papi hadu manta ki jing ki papi sham hal disimat pat sui tu no jing na adu sedang mo ha ka por bang sedang pas sedang ke training center ni kong jing adon ba namar don bisa bisa de we ha bisa amdan le apply lun ru jinjar ban yo mar bom padon te ki pan ke stu sta te last te ayo lu na po MIDC ngapan lu na po MIDC te apply lu MIDC pula pan suni bank itu te total lu investment jong apa por bang sedang arusan lang te por sedang arusan lang le kom do ngalaris be yang long kat bolong wah dengan res be te hadir ngan resign okay nanti por bang tri kum apa nang po hasne marajar khnyo te ongan resign nang pas tu ngasim lun ka bahe radang don apa department pat ngan constitution ini constitution num la ban ripe kalun na tra kaong resign be nok nuno te HT resign ai meram boleh ni ngan num la kan bangan pej hang ni nan pej jong lajong na marba kalun ngasim da karam ngan num la ban kayaknya tang subakla mun lakun memang hap tri dal di dang sang ni ko te ka tay sedang da kalun nang te apa mo siang along beres ya piru deh habres ngiris kan kam res te la dam res te num poi adu munta num poi te ding la sedang pakala flu kam layak itu nan tay lun nang kiu nang simlun begitu te dum tang oi nang apply sakta san pulak semua itu san pulak te kadun ka scheme ka baki ai ar pulak ka gran lai pulak de kalun zero interest loan ke te kan yo sakata ka mengadang yo pen he syo no yo penyasu syo no yo penyas syo pade kejing pan apa ka tanjan ka ba ngingim don nang tanjan kowe
ngiduna paling nang tanjan ki skill labor ba mo skill vi mas ngimdan inong tre kiban mi ki skill ngimdan na tra ngi jinjar na tra ngi su ngi ai training chobe yaki nang tu step by step ngi kiu kan ka jing e ibang ngimdan skill plus jing e kalong pa kiksai ngadang depend ben na sabar ben mo ta man ben tanjan sistem rendiai uksai ngi dang hapsim na sabar te uksai rusom ngi amna bar par ko idang amna sabar te sian nga tara na po Department of Textile ngin sayo no kusay na po may kaya kaya kum kajing ki na po kila ay nga kisaywan tan ula long ni siya kusay te sian tara hilayo do kusay jong lajong ngam don kam syo kusay rusom kay gudman bakan najalahi mo nginyo ki junod kam ti napi pa si mat kumno pini iba kanika industry jak badi ba kanika textile industry kalong kumno nang ni syakmat pat ka kalong kumno fi ijinga yu ba kalong kumno khamtam e kanika hanlu mo pi ijinga yu kalong kumno kan nang yai ne kadang kiep na kono kodor hang ala sumbi ba kanika hanlu mi kanang hine lemang ang fi ding sedang kindiat mentang nang kieu tika diman kanang bun kamu kanang nginang kieu te nginang penbun briu su kai tika mat baka kieu ngine hanlu ru kamu ladai bakam don di man ngaruh hap kang dalam tangan siulun ke ingan besar kun ai de don kikun moi kun longan besar ke iki le bakaya kini kabot ngalak kai man afford ban bu iki kena ki ba tanjan kin salang tu ban nga ngina ba min e tu lang mo tinggal ban ai bai nong iki ngalak ban iki tinggal ban pen kiu su jing im la jong ru nomor ba kaya te nang ni sekmaling perkan nang ya su nomor bentak kibru empat itu bai nga kim pat tim mentagi dong ong kawan gajan na po solusi bet don ki ong ba wajib su tan utin asa man ras ni ni tang ki bri buwan bulawan sepo ka jaka jungi kide iki mata mo ka siang po mau siang mo tang ki bri buwan tu hapo jaka jungi ki buwan ki ilut ka komputer kam te ki buwan sedukan kila itu ki buwan namar ku asai sing ong katatang i bampur tang ila tan te don ki bri ki ba ki muhun mo ki ku ayu ida kemala jong bet tong ya kawan ilam ngapit i piken ni sem jong fikan ting ini beri kam kiong i ado perbelek design tu kiong kila ai rong yong na ai rong stem ta te kam ya ha te ban penhun ni kiong wan sa te sport center jing ki wan ngila tan yong piken ni piken ya ha te ki me ha auto pen le fi kila pele kila itenan par yong to go ahead kitu king ki mo kitib ba pangitan mangi te habai de bekini kirong ru phi kono phi pitu ikni kirong ki chidan mo ka hab jing suthu mo karong ayu ka banya ha be ka phi la wan kini ki training jap ki ja ha kono ko phi pitu ikirong pat kirong te ting mo ngi ko ngi long tang hi a chum sinang mo ti kirong i pekim kirong yang ki hab kono ka orange ka hab kono ka golden ka hab kono kum ta te gerat ka hab kono la don sha hab tap tas rana ki don ki sai bengi tas wa dan kita bengitas don pak bengi tas ngila lo experience ni gila song ni alta ni sutu kilawan ka sutu kilawan kirong gitu te don pak kibo rong kimia hap te ngitas su apa to kirong tu mai hap tas su ba ken kum no ki design one we hap no rong ile am no hap itas su to te ngi apa sih bakut jokane ka program sabangin perkut nga ako bapin ai ka kubo la ne ka message kamtam e ke bape kini program mo na makin kamtam ha ka juk ba manta mo ni bon ki ba du kam du jam te lamba dakani ba jing pin mi jong pi kani ka training kanela handum dong akal man ba ka mo mo pi mo kinang tip susu ki bro tenga kaman ba kani ka program ru lamba kani bangi lawan ram ta si lawan ra subun ka ki jing nang jing tip lamba ka jing akran tikin bun ki ban kwa man tip e pi ko kwa man kundu e pi ru mo lembaga ni ka dan santi ke ika kubol ni ka message ka bapi ko abal ai kamtam e ke bapi ya ka ni ka program jing tas ngi ka kubori bangan ai si ki kena samla mo yenu ba kalong ba de ban seng kam la jong mo khai pateng ya ban ala de ka kam ni hab seng te kani bat de ban song ba an seng no ngai wal le seng tu an seng no ndai ko seng song nga le kam tanjan ngalik puli siya nga training siya nga pen export sila dito nga saseng ken nga service siya baro service ki berkan ke mga saseng kinang bunum bakla ken ting bangi ong ka business ka loss o jongar nga ka loss ka business mo mudai hapor bang tadi jadi semdara ka business jongar ka bangidang sedang ka loss ndai pat nga loss ndai pat mentak la sedang ban
long ban recovery itu kajing loss berkon te kerpal begini kelas samla bar khon nafi kuasa kan no ka kamro let training pendebit sha pulih bahasa survey ke market ma door to door ke market fi ban survey kibri ki don kamayo ko mangan ha survey vai ka door to door kibri ki don kamayo kenapa masa orang ban ngan tanya bisa decide bat ngan tanya kan ni ngan tanya kan ni ngan tanya kan ni ke ta te kerpal juri kena samla bak ki ban yang ke jalan jong ma bak sang no ki kam la jong ni bang sedang dah bahaya sedang dari berit rumah sim buat nom ti mon sim lon ali sim 10,000 na 10,000 pila la ban sim arpo nang kiu nomor ba teng ibuan bagi parlo jungaro bandong la seng taong kiong pi badon bisa anda ngam dai badon bisa anda kedon kalun ngi sim da kalun ngi sang kam jong suki ngi siu he larang ngi siu kemun ngila ba ke te tang katai ko ke ba ko ban ken yaki ba sedang kekam sedang kanuru let training pendebit itu kam belum export tu kam finum do nong ra bot kai bangi simlu tu kemun ma tang dai ban repayment kan ma ba civil score ngajuti civil score jungi kayar darat mestang si ngiram kayar civil score nara ngi miyo lun ra mi cham cham juti ra kita ki civil score kita su simlu teng ki ong kata trik yang padan pisang la dap je te matang sang matip kita civil score ki bro te kenal tip ke hatu tarik di siwe kamu kan kiu civil score kan nang kiu civil score kamu kalun fi pan no yo ban ubang wa ai ban no kata ka experience jong asimen tip ndai da penting kata respect simbe kalun nomor ba filawan pulih tu ngila ada pulih ngila ada training ngila ada expert ngila ada survey kan ni market ngan le kamu te kamu kan tip tikram kan niat hoi first month second month kami niat hendak kan niat nomor ngila ada bele long ada kamu survey experience hak tu kamu kan dia minta orang bakwa sengkam respect wan umti mau blame don kat hibat baru ka ingin tang ko ingin IT ho blame wala ilam kita ka way bar hatristom tang sumuja ka habis syaru habis sya ka jingi sya song da do nong mengkenaru okay res yang cai si na presisi markan saya ye kamen kumjungar suris ni adu mentang kalon hal keni ke matang boleh sibun ba James ya ka jing ai message jopi tang ki bapek ne program kumjuru yang harus simet mo khabai de ba kani ki kam ban seng ya laki kam na jong kam tam ka perthe kuduk kam kuduk zaman tamo in di ban tiang om phi pengini ada kajik sutu di basya telumur ya ada kajik sutu ba kajik sanya ba kumjuru na kajing doi du blema boleh sibun ba James ya ka jing sam jopi ka jing ya lenti jopi habai de ba kani ka jing ai training jopi haka halu ba kumjuru ngi nakaliang jongka Dombasku Media Network ru ngi kitbok yang ipi pinang pinang kanang kiu susu kenika training kam production unit jompi ha mau kasiang umroh ba kanang kanang kiu susu la kalong hakan training bapi ane la kalong hakan deka yo ka hat ka pinya de kini ki rendia ki dhara ki boro pinang wara susu ya ka jingmento ya ka emlang kasalang kumjuru nang kiu lang para kasih para berimu para jat berimu kumjuri pi baro ki bapek ne ke program kaman pelayo shibun ki sembo perkhana iba James ibla juya shibun ki lenti habai de bakaneka rukom su yekini ki jalan ki mentir yekini ki jan dhara yeki rendia bat kumjuru ban pitsani ki jan sai yu ba ipendan kam te nga kemen ba pelayo shibun lambar ba ke ba ikran me mentakas ngi kalong ke ba kuntu tang ya pi bapek de program kumjuru yang ngaru ba kono ka kam ka bangi temu ha ka jing imjungi nya da ka jing sutu jingmun ba kata ka jing sutu jingmut kalong bangin shim da ka ba ni hap bandan kam ya ki kinja training programs tama kini ki training programs kilong ki bawara shibun ki jingmun to ha kinu ki sab ki bapi don nama kini kinyarap ban pin ilinti shu ya pi ya kalawe jo pi ka bapna te bakum juru ki basngo ternat ya kani ka program phila ban kontai iba gm sabai de bakani ka handloom ya kani rukom theri ni ki jan phila ban le rumah khamba ban kundu I hak mau kasyang ka ba idon ya kani ka nela handloom training center com production unit phila ban I rukom trikam ji bakum juru phila man ya sementalu haki training program ko ba ila pisah ni kerensan tengi se syam yang pat hak away ke program but hak jo ka channel kubli shibun